Yazi ngifisa sengathi ukuhlonishwa kwabomama kwabantu besifazana bonke jikelele kungaphindwa kasikhombisa. Umsebenzi oyenziwa ngabantu besifazana emhlabeni mkhulu kakhulu, futhi awulinganiseki. Lokho singaphikisa kumbe sibambe inkani singamadoda sisala ukuvuma iqiniso, kodwa ke siyakwazi ukuthi nathi sinje singamadoda salala savundla esiswini sabomama. Abantu besifazana bakufanele ukuphakanyiswa, bakufanele ukudunyiswa ngoba umsebenzi wabo emhlabeni umkhulu kakhulu. Alright, ikho sibala ukwalo oluthi umama liqhawekazi, siphakamisa bona umama sisithi zimbokodo, siyalihlonipha futhi lo msebenzi wenu siyawubona. Okay, namhlanje sibala umama liqhawekazi isahluko 4. Sekuqala ukunqunda amehlo oMasibanda loMamathe babhekise amabombo endaweni yaseKhambe. UMamathe athinte isikhwehlela abe esesiginya qede athi, "Masibanda, lamhla uzazivumela wedwa. UMagwaza akadlalelwa. Kusasa okusayo uzakwamukela ucingo oluvela kuMathuthu esembuyise ingqondo kuhle nje." Hayi, ngiyakuzwa mngani. Inkinga ngisayinile amaphepha esehlukaniso. Ucabanga ukuthi usungaba khona umthandazo ngemva kokufa na? Abuze ngokudana uMasibanda. UMagwaza ukhipha ngitsho abantu abangene bebulele ejele. Lingasekho ithemba, kodwa enze kwenzeke. Asazi Mamathe, nxa kungenzeka njengokutsho kwakho singamdumisa uMagwaza ngoba uyabe elamandla amakhulu. Atsho uMasibanda sebengena koMagwaza. Ngenhlanhla yabo bamthole ekhona. Lamhla kukhanya akulamuntu odinga ukusizwa, nanko bazigwejisele lo mndeni wakhe. Abamukele ebaqaga uMagwaza esithi, "Mamathe, linjani mama? Kangisalazi, kutsho zihamba kuhle izinto. Phela lina liyazikhohlwa izinyanga, libuya kuphela nxa lilohlubo." Azihlekise uMamathe exotsha inhloni qede athi, "He, haya, yebo baba, siyaxolisa, sesiside khona isikhathi, kodwa ngibuyile lamuhla ngiliphathele isethekeli ngaphezulu kwalokho." Awu, siyabonga Mamathe.